dan. Evo još jedan zanimljiv zadatak. Kaže, broj dijagonala mnogougla je 5 puta veći od broja stranica. Odrediti koliko stranica ima taj mnogougao i odrediti zbir unutrašnjih uglova tog mnogougla. Znači, dn je u stvari jednako 5 puta n. Sada ćemo umjesto dn uvrstiti formulu koju već znamo, znači n puta n minus 3 kroz 2 jednako 5n. Množimo sve sa 2 da se oslobodimo razlomka i dobit ćemo n što množi n minus 3 jednako je 10n. Izmnožit ćemo ovu lijevu stranu. Prebacit ćemo sada na kraju ovo 10n pa ćemo dobiti n na kvadrat minus 13n jednako 0. Znači ovdje ćemo sada izvući n, dobit ćemo, znači sada je proizvod dva broja jednak 0, da je 1 jednako, proizvod dva broja 0 ako je jedan od njih 0, znači n jednako 0 ili n minus 13 jednako 0, odnosno n je jednako 13. Ne može biti mnogougao sa 0 stranica, ali zato može sa 13 stranica, znači naš mnogougao ima 13 stranica. Znači n je jednako 13. Zbir unutrašnjih uglova kod mnogougla je n minus 2 puta 180. Kad uvrstimo 13, dobit ćemo 11 puta 180 i dobijemo 1980 stepeni. Znači, naš mnogougao ima 1980 stepeni zbir svih unutrašnjih uglova. Hvala na pažnji i prijatno.